Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Efeso Kapitulo 6, versikulo 1 ken 2. Da kayo nga anak, agtulnog kayo kadagiti naganak kada kayo, tadayto iti maiparbeng nga aramiden nyo. Dayawam da amam ken inam, kunati umuna abilin, anapakuyugan iti kari. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Urak to pa'y na ito yung balay. Anya, Manong? Anya di bagbagam? Urak na ito yung balay, kunak. Malas kayo iti biyag ko. Apay man na nakasta ti bagbagam. Malas kayo nga ron iti panagbiag ko. Ay, si kakit di mat. Awan pa'y maitultulong mo di ti balay. Na. Day talagin inom ti araramidam. Ita kasta ti ibagam. Ay, ipulong ka kadananang kantatang. Ingkay pulo nga. Puro kay amin malas. O, kita umban lakay, nagbiit nga imado dagiti manok at arakanta. Un nga raw bakit. Piyak lang dagitoy ide. Ang amita ay nagdadakkel ken naglulok magdan. Laukam iti fades dagiti ipakan mo. Tapno nabiit na Nanang! dumaka. Tatang! Ay, kas di mat ti bagbagan ni Manong. Napay manan, anya man ti bagbagana. Puuran na kano day ti balay. Malas tayo kanong amin iti biyag na. Anya? Ay, marurun manan Tasan mi nga inikan iti kwarta. Dumaw dawat nga benkay. Ngam awan maited mi akwarta ken kuana. Ay un gayam digna. Ingkan tuman gayam alaan ti pensyon may. Apay ko mga min nga ikanyo iti kwarta ni Manong kat artet mat. Igatang nan tumat lang iti arak. Iso nga rod abi nagbagaan mi pay. Iso anak kaungat. Kenday jay, rimuar. Nakamamak mo tikas di nga ibagbagana, nanang. Kasanungay no paisun na. Pare, anya nga ron ti aramidon tayo dito pag-istambayan tayo. Ang nga tayo latan. Ay, awan nga ron kwartak nga igatang iti isyat tayo. Kunak man no dumawat ka kadananan kan tatang mo. Marurudak. Awan kanot kwartada. Imposible nga awan. Kat no agpinpensyon da. Nagimot nga ron dagi dya alakay kan bakit. Ay, aguray taa iti sabali abarkada. Tabarang adda kwartada. Sabay matitirik na no jak makasyat. Napudot ti ulok sika. Ay naalakay, awan madlaangan ni Baldo. Manon nga aldaw asana nagaw-awid. Ay kat, barang nagawid ay dyan ti pamilya na. Ngata, kano kanayon da nga agapay ti asawa na, gapo iti kinaartek na. Di nan sapay suportaran dagiti anak da ken ni Lia. Kasano ang masuportaran na, kat dagiti matbisyo na ti paggasgastusan na. Bakit? Isung samat day tamagmag na nga agdiwar-diwar. Ay, sungag paisaw. Ingkas abdaon, tama nga numatuang, kat maito pati ulo na. Sige. Ay, baldaw. Ay nabartak ka manan. Ang bibiyang mo, alak lang kaya. Inayadam ti magna. Ang mga numait padugmam ka. Mala, kumpat ka kanya ka. Kayat. Nay. Apay ngay durun na ka. Adaywan na, ne. Eh, Adaywan na. Dito yung matan semento tinagturugan ni Baldo, lakay. ang mga nuag sakit. Naglamis day ta simento. Ay, katibag katan Kat no nagdagsan. Ay, duwata nga rod amang bagkat. Sige, di ta ka ulo. Ay. Tay jayak saka. Mm-mm. Ang bilang ak iti talaw. May isa. Dua. Talo. Oops. Ay, nadagsan Ay. ay, diyan ka ba? Atay, anay ko, anay. Apay nga ni batam. Ay, nakapsot nga rod ima ko namang bagkat. Ay, apan talatan day tinagturugan na. Tanay, saan tamot ang mabagkat? Sige.
Inka nga rod mangalan iti ap-apta. Ewan, lakay. Kan mangala ka iti danom, tabanyusan ta. Tapno mausawan na dagos. Sino da iti nakaidda dito semento? Ha? Ni Manong Baldo? Apa yan nagpromote ti rupa kan bagina? Ay, binanyusan mi kan ni tatagmaw. Pinulbusak, tapno mausawan. Apay, nabartak manan anagawid? Ay, pirmi abartek na. Ay na, damdamagan ni bakit na itay, tanasabat ko. Di ka no itod na asustento kadakwada. Awan ka nun balon dagiti anak dama pa ni Jeskwilaan. Ay, si damot dagita nga ubeng. Saan ka numot nga minan nga agaw-awid ni Manong Baldo? Binaybayan nan samot tan ti pamilya na. Ay, bayam, tainton mausawan. Kasarita may kan ni tatagmaw. Sige, di tana pa lang arod simento maturog. Total, adamot ap-ap na. Inak iluto day ti ginatang ko apang malaman tayo. Mawan, anak ka. Apay, saan pa'y anak ka rin ni Manong Muabal daw? Saan pa'y magtatang? Ririingak itay, inong tanak pa'y. Umuna tayo na amangan. Tamasapa tayo amaturog. Makaamon tumot tan ani baldo inton agreeng. Wen nanang, adumot kit di daytoy si daan amabati kan kwa na Tatang, nanang, mangmangag ka di day jay? Anya dayjay. Awan mo't mangagaw. Adag kikyak amanok di tarwar. Agsisinipit dan sa manan Yakar ko maninton bigat tay kawitan. Isukat ti mang sip-sipit ka dagiti upa. Ni, adaman na nangag ko. Saan nga tanga? Nganya. Amang ano adamot mang tiltilew, nanang. Kat no nakakulong da. Kan adada braw ni kan blaki ijay ruwar. No adamang takaw ka dagiti manok. Taulan da Ni pa'y blaki matikunab. Kumagat day jay nga aso. Lakay, awan mo't tan ni baldo dito'y nagturugan na. Narikna na siguro anak kay day jay simento. Iso nga'y makar. Kahit imbakaran na nga'y. Madala ang ditaday ta. Intakat maturugan. Kano saan pa'y anangan? Ay, danag mo na ya. Mapantulat tamangan ije kusina. Intakat maturugan. Tanay, rabi una yan. Kunak mo saan kan nga umay, pare? Kasano ajak umay ket adda awit ko apulutan. Duwan sa jay tinilaw mo ang manok Nagulok pa ya. Bilibak at talaga kan ka, pare Baldo. Parchen nyo na. Ay katuna, parchen min. Sino nga iti akin manok kadagita? Natatang kinanang ko. Ah, No sandak nga ikan iti kwarta paggatang ko iti arak. Ibusag ka nagiti taraken da. Nay, apay nga'y, lakay. Kasla kurang mo't dagita manok. bilbilangak nga road. Kasla kurang iti dua. Awan jay upa analukmag. Kanangisit ti saka na. Kanjay may sa akawitan. Awan. Pudno jay imbaga ni digna. Adda nang tilew idirabi ay. Ay unay matan. Datapay matitinakawan da. Ay, asino ngay nga tatinang takaw kadagiti manok ta. Ay awan konsensyada. Nagmadikat nga ugalin dayta. Tatang, nanang, ni Manong Baldo, nakaturog iji-igid ti kalsada. Anya, ayin tayo kitaan. Ay, Ay. ang mga numadalisan. Ay, hintayo na. Pagtitinulungan tayon nga yawid. Sampay mapanak ko man nagtrabaho. Ay, Awan mo't sa bali ang maayaban tayo amang yawid. Apay nga minakasta ti arami day tatao. Agbartak iti kasta unay. Paturayan na saan ang makaawid, gapu iti kinabartak na. Hindi na ko mong bibiyangan. Aday wandak na. ay, hindi mo iwalin ni nanang mo Taban-banyusan na ka. Tapno mausawan ka. Ay, nagkuna nga banyo sandak. Ay, apay, hindi mo amaw. Anak katurog ka igid te kalsada. Gapo iti nakaro abartak maw. Ada pa man ako, tatang. Ada pa.
Tapay. Inak mo na mang tiliw iti pulutanan may. Anya. Sika tinang tiliw ka dagiti mapokpokaw a manok may kaninanang mo. Di da gayam ikan iti kwartak. Ay, Ah. nangag mo lakay. Isugayam tinangala ka dagiti manukta. Unay kamatan barok. Hmm. Amom apan padaklan mi dagijay kaninanang mo. Taimbagla si daan tayo. Tawan nga rod ti maigatang iti karne. Hingka kidin tinilew nga impapulutan ka dagiti barkadam. Tarakan kayo manin na. Happy problema dahil ta. Ay, baldaw. Di mon sapay sarsarungkaran ti pamilyam. Kasanon ti panagbiag dagiti agiinam. Ken, dito'y kamatla balayag. At damat balayo iti pamilyam Kaya ti jay. Ta puro da problema. Imbag dito ita mangan la ti aramidak. Awan problema. Ay, manditi kasta, baldo. Sikat ti ama iti pagtaengan. Rumbang asika ti agtrabaho para iti pamilyam. Adula amin ita nga ipagbagayaw. Ay, Kasan daw dagiti anak yaw. Dadakil dan. Baka muda iti biyagda. ay, sakit at talaga iti ulaw dayjay abaldo. Ay, wen nga road lakay. Masya anak iti pamilya na abinaybayan na. San nabale, mapan kuntuman ida bisitain. Tamang terdak iti basit at tulong kadakwada. Ay, konsumisyon na talaga ni baldaw. Ay, ni matdig na day ta si Mang Pait. Naala na nga tanjay pensyon ta. Ay na, nagatidog ti pila iti pagalaan iti pensyon nyo, tatang, nanang. Kahit naalam mo't laang. O, ato iti pensyon nyo, tatang. Dahito mo ti kwartam, nanang. Ay, adan igatang ta iti agas ken gatas ta lakay. Daytoy mat naalak a pensyon ko. Mapan ko itid atulong iti pamilya ni Baldo. Ay, Da kayo pa iti mangtad iti tulong. Imbes aday di apadre di pamilya ti mapan agtrabaho para kadakwada. Amom lang nga ruden, ti kinai-responsable na. Ay, napanan na nga tamanan ngay. Ay, huwag gayam, nanang, tatang. Bantayan nyo, dagiti tarakan nyo ang manok. Tamang ano, ibusan nan nga ipapulutan ka dagiti babarkada na. nasukatan mo't laang ang dagiti manok nga impapulutan ni Baldo kadagiti barkada na lakay. Nagbiit adi makkel dagiti piyak. Ay, ikantan iti kandado da iti kulungan da. Tapno saan manen at iliwan ni Dani Baldaw. Day tamat nga rod ti pampanunutak. Narigatan no ibusen na nga ipapulutan kadagiti barkada na. Ay. Bakit? Nimot Baldo jay rimwar di tabalay. Agap apur api manaw. Ay, anyaman nga tantin na panainlibas ngayon nala. Bakit? Tay pensyon ta. Ay, wow, Ay. sapa imparabaw ko laang iti kabinet. Agiinom tayo manan ano kasta, pare Baldo. Manaw butilya to'y arak ang ginatang ko naman. Nangalaam nga iti kwartam nga inggatang mo, pare. Di yun problemahan tayo ta. Basta giinom tayo ka de. Uy, nasiglat ka talaga, pare Baldo. Nasiglat ka nga agbirok iti kwarta a paginom tayo. Bilib kamin kan ka, pare Baldo. Sika talaga, ti kanayo na bida. Sakit ti ulo ka. Dan sa pa na bating arak di ti pagik. Ne, sa di nun ti pagnan nga gawin din. Para daan sa amat da ito en ka. Nagano ti estudyante nga uray ti lugan. Ay sus, dayaw awanak san. Ew, alo, naggangot na itatao, nagbangsit. Nabangsita ka na. Umadayong ka man dito si Kalakay. Ne, si kanini ka anak ko. Apaya kasta ti panagsasaom kanya. Katsak ni tatang mo. Awan ti tatang ko nga irresponsable. Mamarta, kandi na amo asuportaran ti pamilya na. Anya,
Tatang mo dayta, Mika. Binaybayan na kami day ta tao. Tamas pinili na dagiti barkada na. Kasta ti ama. Ha, jak bigbigan nga ama dayta. Ang tigit, Mika. Anak ko, di na kumambot pagsasawan iti kasta. Di ka umasidag kanyak. Kagurgurada ka. Amin kami nga agkakabsat. Binaybayan na kami. Iso akagurgurada ka. Aglukan tayo, Mika. Maladaw tayo sa school. Anak ko, ay, una yan. Anyan dayto yan naaramid ko iti pamilya. Tay kunada nga rodain baldaw. Saan mo nga ikan iti sakit tinakam dagiti naganak mo? Tapno saan tumat nga iparik na dagiti agbalin nga anak mo? Dagiti impalakam mo arigat kadagiti naganak mo. Balasan gaya man, jay inauna nga anak mi ni bakay, tatang. Ay, gaputa day talag barbar tag ti aramidam. Di mon amo, adadakilan dagiti anak mo. Nagsakit, tatang. Nagsakit ang pagsasawan na ka ti anak mo. Iti, nagsasakit na balikas. Kasta kami mat kaninanang mo. Kasta mat ti marikrik nami. Tunggal pagsasawan na kami. Pakawanan da kumatatang. Tunggal takawom dagiti tarakan mi amanaok. Nasakit tinakam ko. Ay, Nagadugayam ti basol ko, tatang. isublim dya inalam apinsyon may kaninanang mo. Uwan, tatang. Agbiro kak iti trabaho. Kat bayadak dagiti nalala kada kayo. Agtrabaho ak. Tapno makasubliak iti pamilyak. Ti padre di pamilya, di na kumabaybayan ti pamilya na. Agbalin ko responsable nga ama, tapno ipagpanakkel to dagiti anak na. Papagayam, di tan tinagibusan ti maisapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.